I zdravo ljudi, dobrodošli u novi serijal, prvi snimak. Znači, ovo će biti serijal u kojem ja objašnjam neke stvari koje vi najverovatnije ne znate u ovom trendu, stvari koje nisam siguran neću objašnjavati. Za početak, kako da uđe se u server, da se napravi lik i za grupe. Sad, ja sam ovo već pokušao da snimim, ali ušao sam u nešto pogrešno i video se na snimku moje pravo ime, tako da ću se morati da snimim iz početka. I ajde počnemo. Broj 1, ako ste novi, bilo bi dobro da odigrate tutorial, ako nećete već da sačekate da ja uradim nešto slično tome, pošto stvarno su dobre stvari na tutorialu, onda imate single player koji uvek uvežbava dobro. Izvinjam se, samo sekundu, imam male probleme. Bolestan sam. Izvinjavam se, stvarno, imate servere, to ću vam sve prvo pokazati. Znači, evo, ovo je kako morate da podesite za onaj server na koji ja naravno želim da igramo. Vanila. Ovo ništa ne morate, drugo sve je napravljeno, idete, da, mapa mora da bude na, idete internet, samo da vidim da li mora da se upiše ime, kucate P-I-E-V-A-N-I-L-L-A i je vanila. Idete internet, šta je sad ne valja? Izgleda ima neki problem sa serverom ili sam nešto loše uradio. Kako bi sad... Evo ga. I idete na ovo ovde WESDS i je vanila. I tu uđete, naravno sad je prazan server. Inače, jako želim da vam se zahvalim zbog podrške. Za manje od dan smo postigli 31 na 3 videa, a nemamo nikakve subscribere. Imamo jednog zapravo, ali to nije toliko bitno, mislim, hvala mu što se subscribe-ovo. Za 31 subscribe do sad smo dobili od jučerašnjih klipova i od Nemanjinog, samo ne znam kad je Nemanjin snimljen. Uglavnom, to je to što sam htjela ovdje da vam pokažem. Jedino što još ostalo je kako da napravite lika. Nažalost, ne mogu da vam pokažem kako pravite LAN server, zbog toga što treba vam kupljena igrica, da. Imate inventori koji dobijate kako igrate, osvajate inventori i dobijate skinove. Naprimjer, sad evo skin, taj, ovo. I onda vidite kako sam promijenila. Ovdje možete da vidite kako izgleda pravi video. Izvinjavam se, imam opet male smetnje. I da, izvinjam se jako što jako brzo pričam, ali to je jer malo paničarim i imam dosta problema što se tiče toga, ali dobro. Kao što ste, onda imate karakter i imate ovo, kako se zove, imate grupe, imate da napravite lika, tu pravite kosu, sve što ima, ali ja ne mogu da napravim trenutno ništa zbog ovoga. I da igram na lika koji je htjela da izgledam ko noć. Imate face. Moja omiljena faca je negdje među ovim ovdje facama i pre bila ona među ovim gore, ali nažalost su je smaknuli dole i to je velik problem. Ovdje imaju cool frizure, ovdje imate brade, sve donji deo i tako. Onda imate
da vidite svoju boju tena, kao da menjate. Imate boju kose, i onda ovo je kao da vi napravite sami svoju boju, što nažalost, iako mogu ovako nešto da pokušam, ne mogu, ali imaju tačne, ne znam koje su, ali znam da imaju tačne ove ovdje brojevi za zombi ten. Što bi bilo jako cool, jer onda biste mogli da iskoristite jednu od ovih faca, ne znam tačno koja je od ovih, pošto imaju to, evo i ovdje se vide malo očice, možete da se maskirate u zombije, obučite se ko zombi. I to je to od ovog videa, ne znam šta bi još mogu da kažem, hvala vam svima koji ste do sad pogledali naše ostale videe i